Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo pričati o jednom update-u. Ok, sada ništa nisam uradio. Bio sam update-o Clash Royale i ovo je novi update skroz u Clash Royale. Dakle, prva razlika je na samom početku igrice. Samo malo, yes, vidite, kad uđem, vidite sad, prije je bilo drugačije, skroz, vidite kako je sad. Dakle, to je prva promjena. Kao što vidite ovdje, možemo uzeti ovaj Magical Chest besplatno. What? Ok ljudi, ovo je nevjerovatno. Prva i evo je, možemo besplatno uzeti, koliko god imamo valjda je besplatno. Ne znam sad da li je baš skroz besplatno, ali evo ga, free 20 golda. Dobijemo prvo free karticu ili gem ili neku karticu. Ne znam, neću, vidit ću. Nije besplatno. Već samo tako bude kao da imate. Ok. Kao da imate toliko gemova i da možete kupiti. Druga promjena je ovo ovdje. Umjesto free chesta ima quests. Ok. Možemo otvoriti free chest. Skupili smo za free chest nešto. Ok, sada skupljamo za golden chest. Ovo je nevjerovatan update. Dakle, sada ćemo moći skupljati legendary kartice sve. Dakle, ovo je ekstra. Druga stvar. Uzet ću Valkyriju umjesto Archera. Druga stvar je Tournaments. Vidite kakav je Events. Sad se zove Events. Ok, unlock at XP level 5. Ok, sada level 5 trebamo da skupimo. Ok. I drugačiji je znak. Ovdje je neka kaciga. Prije je bilo bez kacke. Što je cool ovako sada. Mi ćemo otići u jedan battle da vidimo jel se šta promijenilo. Jedan battle ovdje. Ok, evo i ovdje je ova promjena. I vidio sam na YouTube kao da kada srušite kulu kada srušite jednu kulu dobijete 100 golda, kada srušite drugu 200, kada srušite glavnu kulu 300. To je isto ekstra, možemo skupiti 40.000 golda da otvorimo da kupimo legendary kartu. To će biti onako cool. Ok, sada ćemo biti Giant je napao kulu. Ok, Giant je odradio dobar posao. Ok, ja ću baciti na spjetaku. Dakle, napravio je on solidan push. One. Uvijek sam sebi rekao koristim neku building kartu, ali nikada koristim. Ok, srušit ćemo kulu. Ne znam sad da li je on dobio nešto. Ok. Valkyra je uništila. Ok, sada ću baciti Fireball. Ok, ljudi. Za sad moramo srušiti kulu. Aj sad ne bude li srušio Giant. Ok.
Sad ćemo vidjeti da li ćemo dobiti. Da. Ok, još jedan udarac. Ništa nismo dobili, ok. A vidio sam na YouTube da se nešto dobija, ali ništa. Možda je neka greška bila. Ok. Potrudit ću se da pobjedim ovaj battle. Ja ću ovo skipovati da ne ga. Ok ljudi, evo nas, pobjedio sam ovaj battle. Dakle, evo je promjena isto. Dakle, vidimo ima šta ovdje promjena kakva. Ok, ovo nešto notice gore. Da vidimo, jel smo ništa dobili za ovaj golden chest. Ništa. Ok. Open 10 chestova. Potvrđuje 10 chestova. Dakle, to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. Pozdrav!